February ni chandam tura than mangai na a thiang hlim le soisel bovin ama ma a kan om theina turin leilung pian ma in Krista a min thlang angkhan FSC bung khachangli keini hian rin na ataka nunpui na azara chandam ni tura pathian thlante kan ni ti hi kan ring turani chu Krista khonga ina le tharau thiang hlim na tho zara ni in chutiang taka phulo du sakna mak taka lantir na awang chuan pathian fakle choi moi tur kan ni apa hnena lan le lom taka apom ni turin pathian mangai na chuan Krista hnen lama min hi pa tharau thiang hlim na tho zara pathian le miswal te kara in lei chin na chu ti thar ani a kan pa wanami chuan kami te in ni anga ke in pathian kani ang an bo chiat na chu kangai damanga an chunga kalomna kavurang katan ro thlan bik in ni ang heng mi ke mata na kadin te mang hian ke ma fakna ke entir don ani ti in asoi Kristen ama hnen panturin min ko renga chu tun huna le chatuan thleng po a ngai chang le chang tura min ko na ani iswan nangnin min thlang lo ke man ka thlang jok cheu ani atia chuti chu pathian fa a wa ni tur zong te chuan Krista somna chu changin an chunga van eng lo en theina tur muna mani in omtir te se chu muna chuan Krista thu soite ngai tha a ataka ti tu te ni omzia te khovel eng zui tu ni le mangai taka pom ni omzia te chu an she thia mang mishing te chandam anni theina na pathianin ati thei zong chu ti ani to thil thon pek hausa tak mangin van ro hlu te chu bun chwa ani to a ani chuan soma ngenin atur bok ma se ahnen panturin mishing te anor lui lowang an tho pui hun tur anga ka khovel lung phum ani laya atana khek sak lo ni to akhonga ina hausak na chu miswal ne na apek theinan anin thinlung taka alo pomdu hun chu angak reng ani mishing thil ti theina ti cholal hi lalpara mandan ani lova pathian tho puina zara mishing hi ama kuta thok hlok jok ni tir hi ani jok mishing hi ama tho pui tu ni tura rem chana siam sak turin lalpan ban aphar chuak reng ani